ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯀꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ geometrical interpretation of indefinite integral haina part amakha walhobani yam chawba natti haibadi akhoi integral si law matamda mamangda tamgibada constant ama dum tholai hai haibadi integral gi value ja fix oiba masing ama ta deba dum haidi fix oiba function ama ta deba ko ta drabdina tongan tongan ma myam ama constant duna hongin khai function tongan tongan ba ta banena adudi makhoi singjigi marakta lainariba marisina karino haibadi chap manaba function amagi integral se mayam ama tabagi condition laeba adudi makhoi singje manadrabra tongan tongan ba oibra haibana singpa adugi matang duni hajin lainadori je ado sida yengje ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ fx equal to sida lawrise twice x ana lawbani masisigi integration haitare ko integral haidi fx dx ki integral law matamda twice x dx nana si lawbagi niyom de hebe takraba si x square by 2 tabani sorry x square khatang tabani x square plus c hebe dilani hai adudi sidagi akhona khangba ngammise kama kai kai ngamge diyo ko masigi c gi value sina hongiba khudingi function je taraiba function je tongan tongan bam di tarane abje khangi haibadi c gi value dana 0 oiragana sida iriba c gi function je tadoribani c gi value sina 1 oiragana c je tadoribani 2 oiragana c je 3 oiragana c je adigi -1 oiragana c tongan tongan ba c gi value no hongba khudingi tongan tongan ba koi function amam loina tare makhoi singje loina di tongale adobu makhoi tonga samanaba function amagi integral di oidoine moi myamse adu yengbudu loina tongale tasengna makhoi se na tongalabra haibadi hoi another sense amada budi yengbudu di tongan tongan function ngakta budi oire but adobu koida koigi mi gi marakta hairagana koigi isine naw haitare ko isine naw se isine naw khaktang yengo matamda di tongaleba haidi ise haibaga inaw haibaga dum tongali but adubu mase tongan ba topa magi mi yengdi yang kanadi mase family amagi mioi loina oilerameba aduna tasingna makhoi da tongan jaragasu moise family amada pulap leiba oibanena adum manana dum lawbuga adumaina haitare ko sida uriba function singje tongan tongan ba function oina ujaragasu makhoi ja curve amagi family amada loina leramdoribneba haibidi khudam oina hauji hauji leidi sigi hayadi hamada y equal to x square haibase koina parabola asi thoi tamgrabni class 11 da parabola gi form ni aduga hariba da +1 tawraga still masi parabola di oidi tawbu origin da magi vertex oida bai tare ko kitang origin dagi amaka khalaga smai tawraga parabola am yala kaneba 2 oragana ani ka khalaga parabola ama 3 oragana origin dagi ahum ka khalaga smai nama masi chingje same family ni haibasi hoi yengbudu budi loina parabola budi oire oiragasu masi se yengaga khakking tabako mase mathematically kamai tawraga geometrically haitare ko kamai tawraga mase same family da haidoino haimatamda hariba curve singsibu pass tawba ngamba masi loina pass tawba ngamba x axis ta perpendicular oiba line amaka khoi yekpireba smai sangna smai x equal to a hana yekpireba ko masi gi iba line sina curve singsida point amadurena kai kaiba point singjida koina tangent amam la yeeba ko sida ye ulaga leire ko tangent yeeba ko masigi tangent singja nainaru matamda moija loina parallel oraga leira meba masina takpasidi hariba ye iba curve singja amman loina in one family da lei hana hairaneba smai tawraga koina c hana constant ama laaga tongan tongan function taraga ju koina khangadaba se makhoi je hoi yengbadadi tongan function ngaktani but adubo apunbagi yengu matamdadi family amagi oiba curve haibadi hojuji nainri si oina di parabola hariba family haitare ko curve ki family ja masida loina yawba function oina galera meba masini koina geometrical interpretation harise khangdaba ju yadaba haitare masigi sarukse aduna loire theory pasi masa ama budi wali watpadna sumnagi khoigi differentiation ga integration ga ani sida manababu oiro khenababu oiro adugi nainaba matang duni madumadi sida ta aroige direct fajana yawrable dum gyan tagane na khali khudam amani dang hairagadi khoigi
इंटीग्रेशनददी हुजिक्तसु हाइगिदंग आइदी फंक्शन जे फिक्स ओइबा फंक्शन अमा तादे हाइना अदुबु डिफरेंशिएशन ददी फंक्शन दु फिक्स ओइबा तारक्तौरिबनी इंटीग्रेशन जे फंक्शन द ऑपरेट तौबा ऑपरेशन अमनी अदगी इंटीग्रेशन जो समनना फंक्शन द ऑपरेट तौबा मानबाबु ओइरो केनाबाबु ओइरो दum पीबनी अदगी अखोइ polynomial function x to the power n हाइबा मतमदा मसी डिफरेंशिएट तौ मतमददी n minus 1 हाइना लाखिएबको अदो इंटीग्रेट तौ मतमदना n plus 1 हाइना पावर अमे हेंगलकपनि असिगुम्बा खेनाबागुम्बा खरा दum नैनाबगी पार मचा मदि यावबनी मददो एक्सरसाइज की नोइलरे की एक्सरसाइज की हौद्रिङाइ की हेक ममांगी पेज दा पॉइंट तारा खक पीबनी मदुम नैनाबदा दum ज्ञान तागले ने खालेको फरे मदसु कैगुम्बा नखोइगी मरक्ता मदु नैनाबदा ज्ञान तादबा यावरगदी तुम कमेंट हाइरो तुम मदुगे बा तोंगाना मु वीडियो सेमसु सेमागे होजिकेदी एक्सरसाइज की वालौरिबा ममांग क्वेश्चन बा 8 फाउ होटक्रबनी वालौरिबा सरुसिंदो मतंग मतंग कमाय तरो होटकेदु यंगसिको ओके हौजिक क्वेश्चन नंबर 9 10 11 ai थो थामे मस्ती क्वेश्चन 9 आनी यंगसिको नांगी रूल दुगी मतुंग इनदुम पांजे सिदा तोंगा इंटीग्रेशन लो मतमदा 2 ममांग द पोरानी इंटीग्रेशन x square dx थंबिरनी प्लस इंटीग्रेशन e to the power x dx ana थंबिरनी नेक्स्ट मतंग दा इक्वल टू 2 अरे एस्टी तुम तरो ले x स्क्वायर हाइबदी पोलिनोमियल की मोंग लेराबनेना पावर अमे हेंगलानी हेंगलेबा पावर मखा द पोरानी हाइबदी x क्यूब बाय क्या लेरेसे 3 अदुगा प्लस सिना e to the power x मसामक ताई हाइबनी प्लस क्या लानी सी लोरे सी अरेंजमेंट तो थो लोरे सिबा मतंग क्वेश्चन नंबर 10 root over x minus 1 by root over x whole square हाइबनी अदु स्क्वायर से ना सातो पिरेजे हान बदा a square plus b square minus twice ab have the 2 khakta ko duka dx ana thambire equal to tonga integration lawraje integration x dx layerni plus integration 1 by x dx layerni duka minus 2 hairaga dx khaktang laani equal to sig integration dx square by 2 power am hengalani power makha purani plus yanobani 1 by x की इंटीग्रेशन जे सिभापू गदबनी मसी से log x ताबनी मसी जो फॉर्मूला बनी को मसी log x ताबनी दुगा minus 2 हाइरगा ds की देदुम तोरो ले क्या तारेबा x तारे दुगा plus c हाइ भाबचले लोरेस्टा क्वेश्चन नंबर 10 दो क्वेश्चन नंबर 11 दा मु यंगसे तोंगान हान डिवाइड तो पिरजे हां बदा x स्क्वायर ना x क्यूब तो डिवाइड तो दी x तारानी तंगदा प्लस सिगी x स्क्वायर नमु x स्क्वायर डिवाइड तो दी कखरा का कना का यावरे 5 का यावरे नेक्स्ट माइनस 4 by x स्क्वायर and 4 by x स्क्वायर से 4 हारगा x to power minus 2 ने इबे याई dx equal to तोंगा लोबिरजे x dx आइबमा plus 5 integration dx आइबमा minus 4 integration x to the power minus 2 dx ana thambire smai tawraga adudi matang formula sing panbiraje s ki di power am hengalalaje x square by 2 la ani plus 5 ki di dx lejare ds ki di x lejare minus 4 sidi yengje power do am hengalan je haibani ko power am hengalan badi sidi minus ka abne na ko x to the power minus 2 formula do panbiraje ko ama hengalale smai tawraga kari power do makha do smai tawraga porok se haibani formula je aduga plus c sidi arrangement tau thoga dum doire haibadi x square by 2 plus 5x duga sigi minus ma lakini minus 1 aduga si minus siga plus 4 duga sina x to the power minus 1 x to the power minus 1 is 1 by x ni 1 by kana x aduga plus c ana smai taruga losin doineba yengse mathang question number 11 ni mathang makha ta question si mathang adum yengse matang da question number 12 tagina 14 bawu leire 12 si da mu yenga je 12 si matang tongan na divide to piraje dodi ihan bada integration haraga si x to power 1 by 2 ne ko leise kadang samjin je ko x to power 1 by 2 na lei bane ko du base man na mena power khaidon na le habige sense ta x to power hana 3 le rambani bathakta minus 1 by 2 dx plus matang da mu 3 thambiraje 3 integration hojike do minus da bathakta x lere makha da root x lere x to the power 1 minus 1 by 2 dx adu aroi bagi sina plus 4 haraga masi 1 by sikata kakninga yaudre ko mathakta pukala ga di x to the power minus 1 by 2 dx mai to ga thambire adu di
हजिक मथंग मथंग इंटीग्रेशन लौद्रिङाइदा मागी पावर सिंजे क्या क्या तागे हानि तोपिरजे इंटीग्रेशन x to power सिजना 3 to 6 5 by 2 लानी 5 by 2 dx plus 3 integration x to power सिदा 1 by 2 तुम ताजरे dx plus 4 integration x to power minus 1 by 2 dx equal to सिदा power plus तो विद होरोचिको x to power 5 by 2 plus 1 laani makadazu 5 by 2 plus 1 plus 3 hana ibire sidasu samanana x to power da power da plus 1 tawbire aduga makadazu 1 by 2 plus 1 laani sidasu mangai 4 ire duga matakta x to power minus 1 by 2 lerambado plus 1 tawbire minus 1 by 2 plus 1 aduga plus c hana thabire अद हजि मखासिदा इ होलर रगे नोय सम सिम्प्लिफाई तौजरो जे क्या तारे कक्नबा खोटपा इनटु तौरगा अदु मसर थम्बा दम यारानी सिमा लेरे को नेक्स्ट पथंग दा क्वेश्चन नंबर 13  gi जमु यंगजे 13 gi से तौबदा सिमा पासे म लथोगे को नेक्स्ट 13 gi जे तोंगा डिवाइड तौरगा जु खितंग फरक ताय अदुना स्मार्ट तौर लेरम सिंग जे फैक्टराइज तौर खोलगा याब्रा कक्नबा यागिब्रा यंगथोखे को हेबे हाइब्रिड इंटीग्रेशन हायरगा मथक से x स्क्वायर अमा कमल लथोए x स्क्वायर कमल लथोगदी x minus 1 तारे अदुगा सुंदु सुमसागी x minus 1 अमा लैजरे dx divided by x minus 1 equal to अदुदा खोइदा फंगी से कई के फंगी से इंटीग्रेशन हायरगा हजि फंगी से सिगी x minus 1 अमा कमल लथोकपा यारे दुगा x square plus 1 अमा लैहौरे divided by x minus 1 dx the x minus 1 and is cancel chakra matungda koi the lemori je si lemori si tonga lawraga di integration x square dx amala ani plus siki 1 ji integration dx ama duga plus c si noi dum hairani kalenga sai dum tawrani si x cube by 3 tarani sina x tarani duga c constant c hapa yadri ko si matang ida c na integration lawra matungda hapkadabani next step ta si masunoi doshin 0 sida zum yenga je equal to si tonga na matang itu tobira matungda integration si root x la ani minus si x to power 1 plus 1 by 2 la ani haidi product dena base manarati power plus toni haibado dugi sense to da duga dx thambire thangda tonga integration lobira je integration si x to power 1 by 2 ga manei dx minus integration x to power si 3 by 2 dx दुगा पान बदु फौ तोरम के कंक्लूजन नै पिजरो हाइ x to power 1 by 2 plus 1 irani makadasu 1 by 2 plus 1 minus x to power 3 by 2 plus 1 lani divided by 3 by 2 plus 1 plus c hana aduga sig answer noi thamjaro sibule ko matang question makha mu yengaje next question number 15 16 amu tawraje 15 da si to thame ma si tongan han into tawsin biraji ko the integration 3 sida x square ga x to power 1 by 2 gane ko the x ga square plus 1 by 2 next mathang da 2 ga x to power 1 rambani plus 1 by 2 la ani aduga plus 3 x to power 1 by 2 dum thabire aduga dx dugi matung da tonga lobira je 3 integration x to power 4 5 by 2 tarani dx plus 2 thangdor a integration x to power 3 by 2 dx plus 3 integration x to power 1 by 2 dx sidagi 3 thambirani x to power ama hengalani do karya power makha thambirani plus 2 x to power ama hengalani do karya power do makha dong thambirani plus 3 samana sidasu x to power do hengalani aduga makha da karya power thambani aduga plus c adu conclusion dinoi pija tare ko next 16 da mu yengase 16 je into tawningai kem yaude tonga dum lobi 2 integration x dx minus 3 integration cos x dx plus integration e to the power x dx equal to chidagi mok
Sigi 2 later. Duga sigi x square by 2 malani minus 3 cos ki integration di sin x tare. Duga plus e to the power s ki to the power x masamak tare. Duga plus c and spine taroga thame. Sibaba question number 16 later. The next matang question number yang siko do there. Question number 17 da still appear later equal to haraga tongan integration lower 2 integration e to the power x x square dx minus 3 integration sin x dx duga plus 5 integration root x dx to the power 1 by 2 and irasiko duga dx thambire equal to 2 asina x cube by 3 la ani minus 3 sin integration di minus cos ta abane duna si plus all laga cos x thambire plus 5 x to the power 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 plus kya thambani c smai dum lochalo sijo dum lai bang tani 18 zo yam lai sidi equal to yang ase ha 9 to sin biraje sida ta du je sec square x ama plus sec x 10x sida direct formula lai bang tani tongan integration lo biraje sidi sec square x dx plus integration sec x 10x dx ana thambire adui matungda sec square x di magi integration je 10x tabani duga plus sec x 10x ki integration jina sec x tabani duga plus kya thambani c smai jum lo shin ba yare matang question multiple choice tha da bida question ni khatang are yang ase question 19 20 next da question number 19 da equal to yang ase si kamai to ge ba sin sec x ki magi reciprocal hai tariko mase cos khoi cos ka mana bani maduna 1 by kana thamaja 1 by cos square x na thambire divided by cos x na 1 by kana na thambire sin square x na thambire se duga dx sise sido o matungda sin je mathukta la ani da ga di lang tori je sin square x by cos square x dx na la ani equal to to the integration 10 square x dx na thambire ado 10 square x dx di define tau je khoi jukili tamdri ko tamdabne na si je sec 10 square hai base in terms of sec square the p ba ya ne na makha swai da holage equal to integration 10 square je sec square minus a1 square minus 1 duga dx na thambire tonga integration lobire integration sec square x dx maga minus integration dx maga this sec square haibudi kanagi magi result kya taba 10x tabani minus c na x tare plus c as by thambi daba next aro question number 20 yang si sidamo equal to tonga na divide to pi raje dudi ahan buda nak to je 2 ga 2 da si cos na 2 cos ki reciprocal ani ko 2 hairaga cos ki reciprocal is sec 2 sec square x tangdamu minus 3 sida sin by cos square jigi manungda cos amaga paraje abi sin by cos ti kya tareba 10x aduga cos amadi bakhada lehori edi cos square ani subudo amaga sin ga pabani ama lehori dege reciprocal law matamda sec tarani sec x aduga apundagi dx ama thambire matangda tonga lawraje 2 thamaje aduga sec square x dx minus 3 amu thambiraje aduga sec x 10x dx and thambiraje adudi direct formula panma ngakta oile sidi twice araga sina 10x tare aduga minus 3 sina sec x plus c and spine taraga lushin gedaba aduna c question 21 22 sidi multiple choice ni se multiple choice sida 21 simati yamna ina dum hotpa yarani ngasai hotkiba marakta yawgiba dumaina adum hotpa yarani 22 sima ay holamge aduga 22 si hotla matungda sigi 7.1 gi oiba video this why the doini matangi 7.2 dagi matang tongan ba different type of function kamai to roga integration loga dagi haibidi nam tamba horani ko adu matangi question da 22 di yang ko question number 22 is minus pire sida condition mana f of 2 equal to 0 haina made pire aduga sidagi fx puto haibani adu han bada both side ta integration lobirase the integration dy dx
fx with respect to x ne have dx amtang hachim biraje equal to so this integration 4 x cube minus 3 by x to the power 4 duga dx amang hachim bire matang da integration ga differentiation ga inverse process ni haibina this cancel chakra ga fx tawri that's fine thamme equal to tongan integration law je 4 x cube dx minus 3 integration x to the power 1 by 4 dx amai thambire equal to sijina 4 x to the power 4 by 4 dare minus 3 x to the power minus 4 plus 1 lactoribini duga makadazu minus 4 plus 1 and thambire duga plus c sida sige 4 cancel sakre x to the power 4 de haure sige minus 3 ama tarakpuduga sige 3 sige cancel sakre minus plus la a aduga x to the power minus 3 next to the power minus 3 aduga plus c nas main taruga tare next condition je mu apply to sin biraje since minus pirami f of 2 equal to 0 and pirami then adudi sidala riba s ki mota 2 na sindin biraje habani habdi to the power 4 plus to the power minus 3 plus c equal to 0 and tare implies sidagi to the power 4d 16 darani plus sina to the power minus 3 is 1 by to the power minus 3 ga mani 1 by to the power 1 by to the power 3 ga mani to the power 3 di 8 tare duga plus c equal to 0 and simplify to je and is lati LCM the 8 tarani the 8 6 48 at 1 8 128 plus 1 plus c equal to 0 adudi sidagi koina c gi bidu putoke taradi sakraga minus lani minus 129 by 8 tarane bako adui taradi therefore the fx puto o haibani fx on sai target do x to the power 4 plus x to the power minus 3 have the 1 by x cube ni duga c gi mota minus 129 by 8 and tagadaba the karamba option chume the option number option A A tare ko yedo sumgadaba smai tawraga 7.1 this why lo silage matangi video da 7.2 dagi horaga tongan different type of function gi integration kamai lokadagi habi do para da matang da laksarage thank you